Nidaul Islam. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Muna-muna mga maastay mangudna mo palanggungah na pag-agama. Tukbal na to in kataan sa sanglitan, ibang pupudjihan, ibang pagsupur, tupot sadya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta, iban tap-tap, kataurum na to in salawat, iban salam, singkita niyo, daran papanghun na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas dahil dito, damikyan, tukbal na mo in pagsarang supul, iban pangayo kamapan, hamanga sila amuin, yari biyayaw na tiranan, way nagbatilaul, di majaga, ti matayinghog, kimikita, nahitukbal na mo in sa salam-salaman kanyo katan, halapal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihayaon mga maastay manghudsing kami, yari na kita niyo haamuin labi atawakan tungaan simbulan Ramadan ini. Amuin bulan sa lagbo-lagbo iban nakabidda dahil kaibanan bulan amuin bulan patahunan. Bihayaon yan na magdurunggo-dunggo ka tutanyo in amuin hangpu dakuman kahinapusan sin bulan ini, bulan mahamulya. Biya na sinagi mga palanggungan na mga pag-agama, di kami pagsumuhon, pagbalik-balikan sing kami in bulan ini, bulan amuin liagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyabidda dahil nga kaibanan bulan. Dahil nga sabiat to, in kita niyo, suway impangatayan na to, impamaratsaya na to, impangahagad na to, iban lagbuon na to in bulan ini, pabiddaon na to, dahil nga kaibanan bulan. Impag-ammal, halawman niya, impag-ibadat, halawman niya, impagmarayaw, impagsarakka, imparsugpatan, sinamunday hambuok, impagjaga, sindila, amuin dihilabtik, pakamaruan, simpagkahinyamano siya, iban sinununo na amuin hinang mahdurat, amuin pianglangan, hakataan bulan, labi-labi na, hati niya, paamuin bulan ini, bulan Ramadan. Subay tuudin kita niyo, magpalihala sin ibadat na to. Muna-muna, labi-labi na habulan ini. Bukun yung maksud, habulan ini naman sa hakataan bulan. Sa labi-labi na hamuin bulan ini pagkapiabid da sin Allah subhanahu wa ta'ala, lipat manglipat in mga karayawan halawman niya, na subay sin kita niyo, pabiddaon da isab, biya sin pagpabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maniyo tiyo, dahil nga mga amuin sabbuton sing kami, bisan yari na amuin laong tabihan, haruhul-duhulan, baing tungaan na agad lawi, sin bulan Ramadan ini, hatungod sin aun, dahil nga mga udur, sin biya kato manusia, amuin in udur yaun, amuin hikajari kaniya, muka habulan sin Ramadan. Sa babing karya sali mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in bulan ini, sa suko sing kiyawajiban, magpuasa,
subay tuod siya amuin mamuasa. Sabab dahil nga mga dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala in bang hisiu in dahil nga mga kiyawajiban mamuasa habulan Ramadan ini apabila siya way namuasa inyadto nakahinang siya dosa rakula patuhan na to Rabbul Alamin maglagi siya amuin pagtawbatan marayaw. Nara hindi insyaallah subhanahu wa ta'ala maniuti waktu sabuton na to aun dahil nga mga udur amuin palsababan dahil nga mga sabab uno na sabab manabab amuin diari inhamuk tauyan muka siya haamuin iadlawan simbulan Ramadan. Biya nasin sambat kuno ta kaingatan in amuin simud na in puasa atawa in bulan Ramadan atas dua parakala da siya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag sud simbulan Ramadan bukon sila amuin nagbista sin takwim. In sila maingat asal na kauna. Kaingatan si mga amuin longta mga tao na kauna inamun itungan bihay ni kaingatan nila. Sa injunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon niya to namun hinang nila amuin takwim ni agad sin sila amuin bibistahan bukon sa mari pa amuin atulan sara amuin atulan subay siya makada atulan bangunin atulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangilahan pangingatan sin bang simud na yung bulan atawa wayroon naroon da siya haamuin at atas dua parakala bang bukon hati niya magkita sin hilal atawa magpajukup simbulan Sha'ban pakatluan adlaw. Amurat wayron na rukaing. Sawabin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati fa in ghumma alaikum siabot sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin dia akitan niyo mamuasa bang nato kakitaan in amuin hilal yaon hilal sin kahinapusan simbulan sinamun Sha'ban bangsaw pa ma long tabihan amuin wala kiyakitaan uno na sabab amuin dihi kakita sinamuin hilal paatim mo iddata Sha'ban salasin yauman padukupon in itungan sin Sha'ban yadlawan niya paamuin ikakatluan adlaw amuatin baita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpaabot kita magpadukup sin adlawan simbulan sabab in bulan doon da siya hakawhan tag siya madlaw inhang kabulan niya atawakan katluan nabi anasin agi in sabab sinikay nga ta sin bulan Ramadan amuin sumud na tuod in bulan Ramadan magkita sin hilal bang siya kakitaan na misan hamuok ta usadya atawakan magpadukup sin laong tabihan katluan adlaw sin bulan Sha'ban. Inyat to long tabihan biya long amuin masabot na musadya sa haamuin sumud na yung bulan Ramadan na aon dahil nga mga manusia biya kato amuin jiyari kanila muka misan pa inkiaunan niya long tabihan amuin nagmanyatakan na in bulan
Ramadan na tuod. Muna dahil mga laong ta jari muka, amo na mga sila amuin taon na sakit. At niya amuin taon na sakit, atawakan amuin mga sila malaas na. In sakit, at niya nabahagi siyabihan, laong tabihan nagdua. Aun sakit, laong taamuin in tao, in sakit yaon, amuin bang siya mamuasa, mahinang niya to, amuin hikamudarat kanya, niya to jari kanya muka in tao bihat to. Iniabo kong pasakit among biya, laong tamapangsang to, daw mga sakit, ikarwa sakit, amuin, laong tabihan, amuin wayron na tuod, huwat-huwaton, amuin kaulian siya. In sakit panagnaan, amuin bang intaw mo, muasa hati niya, in pagpuasa yaon, hikamudarat kaniya. Hikamudarat kaniya, inamuin sakit yato. Inyato, hati niya, jari, siya muka sa gantian niya na sadya, haruwaing adlaw, inamuin mga kiabukaan niya to, bang pila-pila na. Aun isablong tabihan, amuin nasakit, wayron na pag-asa niya mo lang ta mga kaulian, sakit kalaas na, iwan si malaas, di na makakaus muka, ninyat to diari na kanil, di na makakaus muasa, inyat to lang tabihan, diari na kanila muka sa amuin magpakaon sila tiap-tiap adlaw hambuok miskin. Tiap-tiap adlaw hambuok miskin, mga laong tabihan ng haba bukas, takdil mga pasal tunga gantang. Tunga gantang bang tiap dil laong tabiya ka to habukas, iyat to inamuin dahil mga ipagpakaon niya amuin miskin, ambuok miskin, tiap-tiap adlaw amuin kya tinggalan niya, wala niya kya puasahan, sabab sinamuin sakit niya, iban sing kalaas niya, amuin laong tabihan, wayroon na balikan. Magkulang maglabi, in hangkakantang yan, mga 2 kilo, bang habukas, iban 1/4, natunga niya yato, inamuin laong tabihan, in amuin gantaan, kulang labi, amuin hipagpakaon miskin. Amuin ato inday nga mga amuin boksa, laong tabihan pagpakaan sinsara, ang mga sila amuin nasakit, biya na sin sambat, in sakit, aun sakit amuin bang siya mamuasa, hikamudarat kaniya, nga inyat to jari kaniya muka, sa inyat to laong tabihan, amuin gantian niyaman, haruwaing adlaw. Aun isab, amuin laong tabihan, amuin sakit, wayron na, di na siya kaulan na tawa, sakit kalaas na, iban na sinamuin tao malaas, way isab na sakit, sa di na kayahon muka, ninyat tubi na sin agi, in hinangon nila, amuin magpidya na sadya, in amuin suko-suko nila bihan, kulang labi, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa niya, dahil mga amuin jari muka, habulan sin Ramadan, amo na mga sila, amuin musafir. Amo na mga sila, musafir. Sabab, in nasakit, biya na sin nasabot ka kay noon, inyato nakalamod haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, paman kana minkum maridan, aw ala safarin, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nasabot ito yung nasakit, iban si mga sila amuin magtutulak-tulak ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rendi amuin tartanto ha mga sila amuin magtutulak-tulak. Sa impagyan di
magtutulak-tulak, amuin pagtulak nila mubah, amuin jari sinsara. Bukun amuin pagtulak, laong tabihan, lumawag sila, amuin tumangkis, supaya bahasa di maka pagpuasa, laong nila jari ramuka, hamanga sila magtutulak-tulak, in atin niya bang puasa ha bulan Ramadan, jari muka, bang hamanga sila magtutulak-tulak. Imbiha turagbus niya mga palanggungan ha agama Islam, wala jari sinsara, amuin lumagkaw, atin niya tumangkis kaw rin ha amuin wiyajib kay musin Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban sin mga sila amuin magtutulak-tulak, amuin supaya makapagmaksiat patuhan Rabbul Alamin. Inya to labi-labi na imbihat to, amuin wala na to jari. Sa injari ri muka, amuin mga sila nagtulak-tulak, biya na si mga magusaha, laong tabihan, atawa aong gawi, biya amuin gawi matupa mga pamilya, atawa amuin laong tabihan, jari sinsara, amuin mubah, inamuin pagtulak-tulak nila. Bukun sila amun tumangkis, dahil amuin kawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan amuin laong tabihan, pagtulak-tulak amuin pagmaksiat. So ang biya si mga laong ta mga parakala mubah, yung pagtulak-tulak nila pag-usaha, mamisita pa kampung, atawa ununo na aong gawi bihan, atawa aong jumato biya katuon, inyat to, wayro niya to sa niya. Nain sukuran sinamuin jari kita muka mga pagtulak-tulak, bang saupama jari na kita magkasar sin sambahayang, jari na kita yato muka insyaallah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Tuhan na Rabbul Alamin, paman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nasabot dahil di indayng siureng kato tanyo amuin laong ta nasakit atawa nagtutulak-tulak, bang siyamiyo ka, fa'iddatun min ayyamin ukhar, jari kaniya muka sa gantian niya bihan harugayng adlaw. Sa adapon, mga magtutulak-tulak isab, bang sila miuasa, wayron dato sa niya. At niya, impuasa nila to, biya da sinamuin pagpuasa nila, sin bukon sila pagtulak-tulakan, makagantian dayat to sinamuin puasa wajib. At niya, amuin yujuziuhu an saum siyam wajib. Amuin lang tabihan, makaganti da sinamuin puasa wajib. Inamuin puasa nila, misan sila amuin kapag tulak-tulakan. Sabab bangsaw pa sabab in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam di maturay sab kanila, inamuin timulak sila, gimuwa sila long tabihan dahil haula nila amunay Madina sambil ingkaywanan dahil kanila miuka bihan sambil nasabut hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat hi Anas daw niya kunna nusafir ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im. Daw ni Anas in kami laong na nakatulak kami iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir, wayron dalong na painu-inu, wayron da sila biya nag inu-inu sin amuin mga sila puasa, hamanga sila miuka, sinamuin asabo sila tulakan, damikyan in buka, hamanga sila puasa. At tiniway rato bihan, siyo na sa dyan amuin miuasa kanila, di dahi kamudarat, kaya nila ra, wayrong dato sa niya. Sa inamuin, amuin nagtutulak-tulak, hikabu gating pagpuasa. Sabab aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa minal bir, siyam, is-safar.
bukon dahil nga mga laong tabihan marayaw in magpuasa haamuin sa abo kita pagtulak-tulakan. Inyat tulong tabihan aon dahil nga mga sababing magtulak ini masigpitin namuin kahalan niya. Tifatun minal adab. Tingyan siya dahil nga mga laong tabihan kabinsanaan, siksa. Bisan masanyang imparasahan mo, mangi dahil tanam mo. Naray nga mga jiyari sinsara amuin muka habulan yadlawan sin Ramadan amo na in mga sila magtutulak-tulak sa amuin pagtulak-tulak amuin mubah long tabihan bukon siya maasiat atawa bukon siya pagpakoy dahil nga amuin atulan atawa mga long tabihan kawajiban kaniya biya sinamuin pagpuasa ha amuin tiyay kuran niya atawa kan tiyang kisan niya piyakuyan niya. Inya tu wala jiyari ha mga sila amuin bihatu man magdusa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amura indihilan piyakaanan sinsara dahil di amuin jiyari kanila muka biya sin mga amuin nagkasabot sin kita niya tu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dahil nga mga amuin jiyari muka habulan yadlawan sin Ramadan iban subay tud muka amuna in mga ini tumpukan sin kababaihan amuin aun haid iban sin nipas in haid ini amuin long tabihan babae amuin pagbulanon aun waktu niya bihan magdatong atiap-tiap babae at inya pila-pila adlaw na inya pagduroon inya tulong tabihan inya tujari na kanila muka iban sinipas amuin duro dahil nga amuin kapag anakan inya tu jari kanila atawakan wajib kanila subay sila muka wujuban inya tu hati niya subay tuod sila muka wajib tuod bang inya tu hati niya di matong in mga haid iban sinipas salta hiaram kanila in amuin muasa na sila iban bang sila miuasa inya tu di masa in pagpuasa nila sabab on hadis kan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum falidhalika min nuqsani diniha. Bukun kalawng na sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sila amuin dumatong in bulanan nila di na sila sumabahayang iban sin muasa falidhalika min nuqsani diniha. Amuyat to law na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga amuin kakulang sin pag-agama ang mga sila kababaihan sabab aun long tabihan kakulang sin pag-agama roon kanila amo na bang dumatong na biyahe ni haid iban sin nipas di na sila amuin kawajiban sumabahayang iban sin muasa sa impyag biddaan sin amuin puasa iban sin sambahayang in kiatinggalan hasambahayang pila-pila adlaw nari nakantian adapun in kiatinggalan wala kia puasahan pila-pila adlaw na inya tukantian sabab aun sabda qaul din kan Aisyah radhiyallahu anha in baytahi Aisyah radhiyallahu anha in kaunan namu law na magdat kana yusibuna dalik in kaunan namu kami mga kababaihan magdatong kamo imbihato bias na sin haid iban sin nipas panu'mar bi qada'is sawm wala nu'mar bi qada'is salah sa bang kami lang na pagdatungan sinamo imbihato biya na sin haid iban sin nipas pagbulanon iban sin amuin dugo
sabab sinamuin kapag anak, amun pag-anak, panu'mar biqada'is saum, in kami laong nahati niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, diaak sila sinamuin, gantian nila yung puasa, sa wala sila diaak, gantian nila inamuin sa bahayang. Amo nga tulong tabihan, in dahing mga jari muka, atawa inyato, suway tuod sila muka, bang sila yung asa, di yato masay namuin puasa nila, in babae amuin takahaid, iban sin takanipas. Damikian, dahing mga amuin jari laong tabihan, muka habulan Ramadan, amunin mga sila, amuin burus, iban sin magparururo. Amunin mga sila, burus, iban sin mga sila magparururo. In burus iban sin mga sila amuin magparururo, in sila tudyari sila muka karuwa, diari sila muka in magparururo, iban sin burus bang sila hati niya naghawal-hawal mabuka amuin kamudaratan in ginhawabaran nila. Inya tudyari sila muka habihatin dagbos niya. Sabab, aun dua para kala di. Aun burus, iban sin mga sila magparururo, inya, mabuka sila, mahanggaw sila, amuin. Inya to, bang sila burus, iban sin magparururo, bang sila muasa, amuin, hikamudarat yato kanila, pag hinawabaran nila, matong kabukaan nila, sa bukon sila himanggaw haamuin bata-bata yaon piyagbuburus iban piyarururo. Bangsaw pa ma in amuin burus atawa magparururo yaon ingkiyahanggawan nila amuin kamudaratan in amuin long tabihan ginawabaran nila, in kahanggawan nila, inyato, atin niya, jiyari sila muka, aamuin waktu yaon, gantian nila man, harugaing adlaw. Sa adapon, bangsaw pa may sab, amuin, in magparuro iban simburus, in kahanggawan nila, amuin, piarururo nila yaon, ataw amun bata-bata, piagbuburus yaon, ninyato damikyan, jiyari resab sila muka, sa magganti sila, iban sin magpakaon sila, atin niya, miskin. Magpakaon siya, aun itam dahil dito pagyanon. Aun itam, dito pagyanon, aamuin bangsaw pama, in kiyabukaan yaon, in magparuro, iban sin burus, in kiyabukaan nila amuin piarururo nila, bata-bata, anak nila, atawa daong tabihan, atawa amuin piagbuburus diara halong sintian yaon, amuin itong kiyabukaan nila, na diyari sila muka, sa gantian nila, ingkataan kiyabukaan nila yaon, salta, iban na sinamuin, magpakaon sila bihan, miskin, inamuin, pihato, inamuin long tabihan, dagbos niya. At niya magpakaon sila, miskin, biya sinamuin nasabot na to, kain na hatungod sin mga sila amuin, maas na, amuin, iban sakit kalaas, amuin sakit wayro na balikan. Balikan ta hatungod sinamuin, magparururo, iban simburus, aun piagbiddaan niya, in amuin, kahanggawan mo, kabukaan mo, pabaran mo, iban sin kahanggawan mo, atawa kaban kabukaan mo, paamuin, piagbuburus mo, iban sin piarururo mo. Aw niya to piagbiddaan niya. Balikan na to, bangsaw pa main nagparururo, atawa nagbuburus, in kabukaan niya, pag ginawabaran niya, inya to, diyari kaniya muka,
iwan sin gantian niya sadya harukayang adlaw inkiyabukaan niya. Adapun in amuin nagparururo iwan sin burus inkiyabukaan niya amuin piarururo niya iwan sin piagbuburus niya amun diara niya yaon diari resab kaniya muka sa magganti pa siya iwan sin magpakaon pa siya miskin amuin habuk miskin tiap-tiap adlaw amuin kiyabukaan niya yato. Kaya nga sabihat to mga maastay mga pag-aaral ng Islam, inday nga mga laong tabihan kahaupuan, diari sinsara, amuin sabab, sinamuin diari, siya muka, hayadlawan sin Ramadan, upat para kala da. Amunain pagtulak-tulak, iban sinamuin sakit, atau bakaan kalaas, iban sin haid, iban sin nipas, iban sinamuin buka, amuin kamudaratan inamuin ginhawa mo, biya na sinamuin long tabihan, aamuin mga sila burus sa abo, iban sin magparururo. Sabi niya na magtulong tabihan, amuin ikamudarat yato, ikabugat kanila namuin pagpuasa. Damikyan yung mga nasakit, amuin mabuka kau kamudaratan sa babang kau mamuasa at niya, ikamudarat yato kay mo. Sa babang mga sakit, di kaya sintaw bang siya muasa. Aun desab sakit, at niya mo kung datod biya din. Sa hati niya, bangman piya uli sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga nasakit na yung mga umat muslimin, katan, paubis kayon kanila yung pagpauli kanila, naaw niya tutod sakit, inya to di makaya, magsiya muasa, gaman, hindi ka mudarat kaniya na yung sara, wayroon atin niya dihilan, piyakaan, ha mga sila amoy bihat to, la yukallifullahu nafsan, illa wus'aha. In Allah subhanahu wa ta'ala, di maglukos ka to, mga mo hindi takakausan. Inya magtakakausan, na wayroon niya to, laong tabihan, amuin sa niya mamuasa kita. Na rihabulan ini magpulang maglabi, labi-labi na hatungod sinamuin pagsakit, yari kita niyo habulan iban hapanahunan, amuin mataod dahil nga mga manusia, amuin kikugdan sinamuin masakit. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, amuin daran kita niyo mangindua patuhan Rabbul Alamin in mamalagpas in mga katawtay manghuran nato dahil nga mga amuin kikugdan sinamuin mga bala bihay ni panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala pabis kayon sin Tuhan nato Rabbul Alamin in pag-uli kanila iwan halawm sila katan palihala sin Allah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan biyak maray na inamuin pagbukasin kita niyo patubtubon namun asa jaray dito insyaallah aun dasan waktu amuin pagbalikan sing kita niyo inya to maniyo tiyo patumtum tungod sinamuin mga siyo-siyo na rengkato amuin haupat para kala yato nakasud insyaallah subhanahu wa ta'ala jari siya biha muka amuin mga nagkasabot sing kita niyo magpulang maglabi amuyat to misa namuin biya sabuton dakuman haruhul-duhul dila na insyaallah subhanahu wa ta'ala kaluraman niya to isa magpaida magmumpaat kato tanyo yung mga kabtangan niya to ewang sa upama aw mga kabtangan namo nasa wala imamu inya to kamo sadya ibang mga imamu inya to baha amuyat to yung bunal kakaakaron na to inya to tawpik sin Allah subhanahu wa ta'ala mga yung kami kamapan kanyo katan patubtubon naman asa jaray dito in mahuli wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah la ilaha illallah.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين